Zdravo, ja sam Nikolina Lutovac, sportski agent, sertifikovani mentalni coach i relokacijski ekspert. Mnogo pre mojih studija u Bordeaux i Parizu pomogla sam preko 20 ljudi, uglavnom prijatelja, pri njihovoj selidbi u Francusku. E sad, ja sam im isto tako pomagala u pisanju CV-a i mnogim drugim administrativnim stvarima, kao što je dobijanje vize, apliciranje eventualno za naturalizaciju, pronalaženje adekvatnog fakulteta ili bilo koja druga pomoć u vezi sa osiguranjima. Nekad je sve išlo glatko, nekad ne. I dan danas ljudi mi se javljaju sa bezbroj pitanja. Kako da dobijem vizu za svoju porodicu? Kako da platim porez? Kako da obavim transfer u sred sezone? Koje su moje igračka prava kada su u pitanju osiguranja? I tome slično. Sve ovo mi je dalo ideju da sakupim sve ove odgovore na ova pitanja u jedan priručnik. Dakle, moj e-book specijalno namenjen vama koji se selite u Francusku radi nastavka svoje karijere ili bilo kog drugog razloga. Ovaj e-book služi da vam uštedi živce i omogući vam da ostanete koncentrisani na svoju karijeru ili studije pri preseljenju u Francusku. Ne zaboravite, specijalna cena samo u prvih mesec dana. C'est parti!